Mbote, Mbolo, Nyangadef, Anisokoma, Nyiwazo, Bara Ala, Mokobo, Hotep, Jambo. Tosana amani na zendele emakoko ni mabaye wawanilia ensia hatu ataiparo Komor. Tosana ushinzi nezendele owanatsi mawatwania mjihunda au harma ezensanatsa zahe dunia nana ezensanatsa zahe emasiwa ya Komor. Manama wa falsafa nzima ikayao nga aminio ya ukana yondo falsafa mufid ijoshinda itowe Komori haruma emagali ya tilo kamhambio Hotep. Sinyangu hauka msujuana ndisendaba njini timizindaba shanga si haruma bana ikayao bana ya kiwatwania umzinga mzima rilonu de shomboshinu de internet de zemedia za internet ili rirongoze owanatsi ili ujuka ushinda yarelewe hau ujuka ureleza rimwelewe hautsaha mashawiri ya hensi ya Komori. Gamibanu ngasina mahaminji nonsi wa michi wamojana wana mawenji ikayao ngasi harumwe bwana inu ngariwa nao wakati wendao bainge karsina falsafa sawa sonsi pia rilo harumwe bwana inu sha o wakati wendao kaweka yao wahabili azali ne diktaturia kaweka yao wahabili daula ya haki kaweka yao wahabili ensi badilihe sisi ngaranzao mabadiliho mimi binafsi sihabili revolution ya za kweli haukana nga amini haukana revolution iyo nejo badilisha ensi hatu rien shize politiki pia rien shize rongo pia kacha shinda rapangayo garsongo henda na usihansini garsongo henda na uzidi usihansini zinrongozo kanziro maisha yokamaziro mwanansi eshababi hao waswili daraja yokana ngutao emanyahuli yahe inukimanga mbokana il est à l'abandon de sa propre patrie. Iyonde daraja rawaswili revolution inu ngeanzao ike revolution ya Shipan Afrika. Wanduwe njimbe se kwa chuelewa falsafa ya Pan-Afrika. Halafu ngwa ifanisao na ndongo ikayao kwa chuelewa. Pan-Afrika falsafa iyo nde falsafa ya mungozi aliswalihi ya ibalia haruma imasiwa ya Komori. Au hanzani imweleze ni nyinyi wa Komori. Kabati Pan-Africanism Komori mjumwe falsafa ya aliswalihi. Ngiyo ya ukana aba hainu ngarijogu jaribimise no wakati waba hainu ri ameliore idungane no wakati shaendreda omzi uo usawalo nguo yabo karsina akili ya ubali ya Nigeria njeze haukana isazi wanyizwa sawa zifikiri wazihansi ririthishiwa ilazimu ike rirengeri tenziani rendele enga joshi la rwasuli ya boji sihatu rengwa mateka nerenga mateka tsianzali waeche irengwa mateka ni mbeberu na mabudi na mabundukuju na nsiwapeu warenge haini raisi hau winji wa hema raisi wa vira yao wa warumia hautsahaze faida za kinafsia za hao wandu wao wangamiza wanansi ngwa ujuma wangamiza wanansi
inu zinunde zenfia nelepuzi la bilmapuzi ikaya umongozi hazelezando na zenfia nelepuzi ezenfia zohamba neokolonialism elepuzi lohamba kapitalism mongozi hazidhukuru ikayao owandu wako dungana nao ohamba makawema na mabepare. Yani mongozi halawa eneo kolonialismu ireje wendo la bilmapuzi ikayao mongozi hakahumdhukuru hakawana nae eneo kolonialismu ilirishindirikane independence rikane souveraineté totale. Mongozi atolo madabdala hanjia haabalia ila neokolonialismu haitia. Neokolonialismu ijai hansi bepare, ihansi mkawema, na mwada na mila, na mafundi wa dini. Izo mongozi hasa hazamba banu mensina mba ilmu ikayao nga mwinjo ni mnikeni na itunga shabanu ngareshelizizia nao. Wando wandu wakaansi na wao mongozi haini mndu mwenza akili, haini mndu mwenza upezo wa macho nga mparo wa ushababe wakana rejeire ndera ishili erisome ze diskuru za mongozi. Wao mongozi hashindi hawa tarajamu pia. Donc iyo nde ze klasi sosiali zabaki harmansi hatu. Na wao nde maadui mongozi akawona nao. Ewa mwando de Mfaransa no Ufaransa. Wende harirenga. Renge Maore. Haringe coopération française neze ngumcho harengwa ngumcho na marionette. Vanu mihunda wandu wakona mbia ukanai vanu wewe ngore mwe Faransa na wenga wana mshe Faransa nga Faransa shabamu mongozi amba tsimwana da mu Faransa de dola ya Faransa tsimwana da mu Faransa haukana ye mass populaire ya Europa iyo tside ilo enemy ya hemas populaire ya Afrika ilo enemy ya hemas populaire ya Afrika uonde enemy wa hemas populaire ya Europa uoyo hamba capitalism uhamba capitalism uonde mzaze wa neokolonialism ujahula hatu hunu ngwaishwe capitalism holiho wandu zao ngwarumili wao ngani ngwaone mzaze wae hakansi bana wahe hapuwe mana abali neokolonialism hajanio hula hatu neokolonialism hiyo ngamrejei wei bilmapuzi haja hansi mkawema hahansi bepare hahansi wanwada na mila hahansi ndwadini waendese Komori. Iyo ndemane Komori ya zingamanyi haranzo siku ila hata ije hunde abasai inungyo hamandui eni ujuandui kofu ani banguzi ikaya onga wenilo liwolo vundo honsini ngotsolotsa haubahele dala obongozi juu shakututsa haulisi se homoniho ililijwa utisando utoweze kudi ujwa ubona sharibaki harma obahale dalao ne ndui ngechongo henda no lao mdu hatange joka henda wakato mdungo joka uhunulo haumri afi akanseri inu ngyo hama gari ikaole gari linu gari la daho ngabo atende wazalwa wa nikiwalo walibalia hata le gari wilo limenyeha kwa japaro lilekeza sho msafara ko jatimu ngabo wahelea wadunga banarchodo sindi haro henda ngabo sisi raja leo
ikayao ngarono afdhali ya ukanange lazima rizie msafara ranzi rizie le gari ranzi risihe sonti pia ritwalie ena mnajeri joshinda rilekezele gari lilekele enro hauka msafara kuti mshashi. Yani abo yonde daraja ra waswili eneo kolonialism izalisha emajaya jirio Komori abo pia wondo mzazi waheze tambu zire mawe Komori leo wa Komori ngwajo ushemeza ya ukana Fahadi haulawa mujo mrehemu sharidi waza ya ukana haina usikunga wa ulawa wanguafu na zinuke zijajiri wanza lijubali zinzijiri wasambi kombo haulawa General Salimu hafungwa karjaile mahakama ya Birije hachofungwa waeche kawajafungwa na ondua saya kajafanya mahamitsano zinzijiri wakati wa ikililu kawandwa ulawa amjoto ame example ya moto mwikoni kwamba dudu waharema hata hafia harme selili ya gendarmerie yema agent wa mua wafungwa babi wardi watola warejezi wa hazini waniki wa grati yoja ngeje jibanu wazali doko wazali yeto de criminalité yenjeza neto ya wanadamu watsongo uhundi hawafunziani komsa yenjeza za kweli la je peux l'avouer shabanzi ntsiza leo etamba maji insi ya leo ndoka leo itakuntu etamba mwenje insi ya leo ndoka leo itakuntu etamba pare insi ya leo shandoka leo itakuntu etamba tsomado hal kadhalika Komori irende ha in Japan ranzo siku mongozi hafa hata ije hunde abasai bongo kama procureur wa Ndabo wala ne majuji wa Ndabo ngondo afanye scenario ya uhadayo wandu wa Komori ba nganungwa gabilio votiza Ndabo ike hamabala ngwarenga umundu wa mteka gulu hamabala ani ngotsona filmu za Kihindi shezi nsikitisha o do wanatsi do shababi emda zachi emfunge mihonoji ajuzi mchoka uroha wanadamu ziwi mwende mabahuwe mndu ya hafa mumtole fatiha mumbedingo mwende zanyu ba komsa kabaja kaya hatambare yakisha choka yonsi ulado wakati wa ukana msihe o mabareni mdaize haki zanyu madeno wala eza Fahadi zila sizahe waeche kezijamura waechesha zihungu enji shawandu wadaza wende watu wa fatiha ngwa hensio ka Mwenyezi Mungu ngujoka ulo winguni asihe yajabadilishe mbina na banu wa Mwenyezi Mungu uweka jubadilisha mbina raheja ka wanadamu wao wabadilize nia za hao ezenia za hao wa Komori zisange zendono hula nonjia bili mapuzi mungu wa Komori na mpomka tajungu mle basi watu sariliri wono wahanyuri mkazizani wa winji wahanyu nguo wodzi hongorora ushaka mshukiri maja mahora mdungu botsi wanansi wa Komori mwana mashababi insi hatuyo kejastahiki ho kweli kejastahiki riensheheliyo iyo nsi njema iso yani ça c'est les joyaux de l'Afrique, c'est les Bahamas de l'Afrique, c'est le paradis de l'Afrique insi hatuyo sharidaza wanama wanasi sisi Mwenyezi Mungu harini bahati njema haukana yani si confronté ya guerre
si walogeri hama jirani matu yabo Kongo, kawangalia Katanga, Kivu, nkodo ilo iwe jirisi wao ni Rwanda, Paul Kagame, pardon. Karitsi confronté wa terrorisme. Narangalie majirani watu yabo Somali, narangalie majirani watu yabo Mozambika, narangalie zensi za Afrika ikayawe terrorisme injia za kweli hote Manama El Paso. Terrorisme injia za kweli si karitsi yabo. Karitsi confronté ya delinquance za gang wa udoba la mizinga balanga bo gangizi wanao wanongo dongo ufumana na utana zonondi rakaja wasuli yao Mwenyezi Mungu anaponesha. Karitsi confronté ya nyora si wandurero wa mvua ini hata irende habaya ngasina lejua ngeli walao ngasina ardhi za misinde ngasina bahari Manama vanwe ngotsaho hindi mjuma yao ngotsaho tajiri ndao bi mjuma yao mitsiundu bahati tsijahunu shababini na mensi mduhazi sha gamina maha 30 na mirandaru tsijahunu ngasina maha minane shangam aminie mahanlo niyoyi engetska Komori njacho pasha wenda manga sijo faya njacho pasha wenda manga wala sika Komori njaparo fikiri za ukananirenge na mboha tukana na mhuze ardhi hauna mhuze dhahabu hauna mfanja unanipashia sijahiliwa tsipashia hata njaka ujilinda kamjwa shuli manga zichoja hemadadi. Wanama nsi hatu yo tajiri iyo tinsi ya stahikizo ngelazimu revolution ngelazimu wanatsi wala mhengo dingohi wanuandise usoma bareni ranjomi jini zensanansa za hemiji wanwa bloke zenzia wanwa fanye il mort ngelazimu wanwa soma bareni wanwa semontipia ikanga wajuka uhuja makungumanyo ya hedunia ya jiarenge nsi haruma muda iliri shinderikensi ritwalie ngena wache na risoma bareni nge kanga juka ujaza yao senangamla umwe opposition inu ne front commun élargi lastiki richo wana mbarongo basi ngaruonawe tarehe ngaruonawe dunia wafanyishi hao politiki wala opposition ngaruonao ze action wafanyao ngaruonao mbatsirire de malaba baba ngaruonao mbatsudoja jerfanyile ila teatri mze jimba shambani ngaruonao ya lusana lwari basi majale okarjaka yabo numbana enu karsuivuriza ngaruonao ngomratsira mbenda bobanu bangarono zijiro bushine opposition ya hao ngarono zijiro Senegali oskwale Ousmane Sonko hazilwa yatiji presente mdahasha usaunji ya ranzi wakati ya chuhamba ngamuone ze degazijiro ngamuona ozensiza saya na za saya ni opposition mle abo mchongo wono shababu mchongo wanahanywa wachongo urala hitwa uhifa na muna marabahari ndao faibu mle abo mchushilo hata mwafanyila mbanongo shambake haruma revolution haruma wanza musi anzali Facebook hata wakati ngarudhanio ya ukane opposition inu wanua wamoja na anzali ndema namba ukana mini njato parujo henda ndina sutene nifanye francome damina mamatu nsigo angamize nsi jana wando ya angamiza jana ebanu mamatu hatoolwa Komori 3 jours avant ya he procès ya hahe na ya hafungwa hundani 3 jours après procès fanyiwa ha condamnewa kahibie daula
hafungwa dahari na engo bonze ezemalizahe ngezisizisulawo ne daula kaba karjaona hata biskileti la rengwa pour l'instant famille ngwa nsharme ze nyumba zahe ze biezahe ngizo yabo kabatsata enga kontinzima ya sezise kamchuona kaenda ne kolonialism ivumbulwa kana Mfaransa haono kana woi hariumishi hando woi hakabanu sava donc anzali to wo renge sambi wo bawo sambi wandarle meza umkwensemba bahanu yabo halafu to mamadu yata aba haino anzali haja kati credible hamwe Mfaransa kana ngena gatani Ngutofanya mafiti, ngutofanya za kijinga, za kimafiti. Kati credible anuko tumweleo. Hata wanunga mzwania ebanu wenge mweme hankili kajamenye hankili. Mfaransa aba hainu ngutaho endobi emrajoka umrejeza yapo. Kejinge haramenta pala yu. Na ikana ujua ubu wadana zalo kanzali bahe hasa mvalide enge harameze makriza yengu anzungumetrizo akomori. Ekamchona kana zinunda borambilwa e chef wa opposition ha front commun élargi wangamiza nti hamba hahibia e daula rekakoli rekandabo sha e jugement itolwa 3 jours avant son départ emana machumzingara mafanya mahakama hindi yani mcholinda pashange makamhunde ide kana rafanya mahakama wakum kamkaradhi wanga mhadalwao banunga manzao ndabo hindi mchumwa bana magicien ndo ndojuka ufanyiwa mjumwa abantu sheza dhahiri ndo mbanda bata bana emruo hajange hunu hajani kiwa bureau au Champs-Élysées ya ye front commun élargi opposition haja Faransa hani kiwa bureau au kan Faransa ngufaniso anzali chantage aba hainu anzali katujua de quel pied danser mwima haya zingare ya mentene pour que ati jo seziselo no akomori wati jo mlembelea daine ekipo ya hari au kana osiha ngwajo ufungwa wonti pia ngwajo ufungwa osabonti yabonti pe ngwajo ufungwa ngwajo hukumlo tenange jo kapiri aibo bwaza no ando hanga mfikiro ka ça va passer comme ça inaperçu non. Yonde mana ikaya wazingarale girilo. Bahe Mfaransa ngutuamba bon. Ekango jo shinda wende. Shamimi antu kama mina choli banene joka ukai. Ekawa shindia hajambi ya mamadu kana wenda sana utemba mda hasha. Uone kangari juhu jayabo. Rijeri ribale majeshi wa hatu. Rirenge anzali rende stabilizensi. Rirere sevotizinro ajina rende. Sasa le neocolonialisme total. Na yabo nga sina convention za kidiplomasia ukana mru ya renensi ya hatu na hii ekata waja Faransa eshi mahakama Faransa ngone devoir ya humzingara wa mrejeze uhatu yende ya hukumlo hamu Faransa yafanya nae Faransa ya tawa ya Jakomori uo nga sine devoir ya humrenga Komori rimbehe Faransa yende ya hukumlo amjumnikani mithali Gabo mwanyanyasi bwana ya paro fungwa sababu hari haviole mwana mshe mzungu maore hamdubio ndani hao hamhibia hamviole tsidiwa zale zina la heshatsinga tsiyanshe prose hiyo à l'époque sambinga mfikiro hawiki leo si suive prose o mahakama swafi basi tsidiwa zale zina bref basi bwana ola hatawa maore hadungwa ni serikali ya maore hajanzwani hadungwa ni serikali ya Komori ende hatawa hende mali hadungwa hakauzingaro ngazija bahiwa roha majuji wa maore na mavuka na endini wajangwa nzoa mrenge wa mrejeze maore yende ya hukumu layo na mwesheleo hamade aba hainu banu on peut ngabo wandu wa ngabo wandu wema mimi wandu ikayao mikawaelewa majuji ikayao mengoni majuji ikayao ngamwa mambo waredensi hatunai zukiwango sufali jaye wonde akane proseyo
Shahani marke siku hiyo parce que hambio wazungu wakabo wakama avoka wakayabo wazungu ambaye woi ngujofungwa hunu hata d'ailleurs rujojo hamba cartoon funga rimlawe sha ngari mfunga o par respect ya uke acti huyo no acti bi hai reconnaisse shakatsu jambe hama ora enyinyi Bob Denari kajaja huna jajari ulilia ma president na hindini emumrerea huna jari fungu ajari mhukumu yote chez procès devant wazungu. Ani c'était la première et la dernière fois na ona mru yaka honnête yaka déterminé. Donc abuskanzandeje yaukana emithaliyo ani ngono zanrabo zahene kolonialism rahansizio mimi nga msikitivo tsenanga mena usikitifu okay analizia hangu ti umurongo wa medicine analizia hangu mzima ni mhesio mzee hangu usufamadi bwana she problemu usufamadi bwana ngena maki ya panafricanism ngena maki ya panafricanism ngelazimu yafanyiliwa formation anticipée ya panafricanism na mpulie yaje vanu yaliona mnikeze contact za mfanyila formation anticipée hakaba mwana ujwa usoma mbabaja bokamba ujwa yendela endo undo somesoma shamana abakarti wana ngasiwa baba sonti pia dokakaritsi na emaha sawa ngo tendewa za hana si watendewa za ya hana si wa rizaya d'ailleurs shabu ketsoni sakabo sisi siwananyilo mahamili ngabo bala rambu wao ngabo bala ikayao kwa tsurambu ngabo bala warambu wao siritso urambu yode de analyze hangu ya mzee hangu sufamadi bwana ngewaeche ngena ukana ngena determination ya ukajuhanza coûte que coûte azalia roho ili wanwa reche harume accord ya fumboni shange waeche donc demana bokana ngelazimu orinforme ye panafricanisme ya eleokana on va plus revenir à cause à fumboni na indini parce que là il y a du chantier à faire, il faut faire du réforme totale, il faut ainsi faire une loi réforme générale ngelazimu ainsi mettre en stand-by harmama hawakamili stand-by ya upanga ainsi minimum ça veut dire hawakamili kabati likoli et l'école ingefanya ane branch wano haza serikali o winji wa hao ngwajofanya kwa nauliwa hangwajobunguzwa mishahara wa hao ekango ndo enje zizi wangojo enje zuhar manungo muhimu ribaki arma import export ranzi na utwalia ya reforme ya hizo institutions za hatu parce que Komori za institutions hizo institutions néocolonialistes hizo kazina uparo joshinda ziribalie ripengayo yabo yonge lazima stand by yama hawakamile Komori to stand by wa Komori na muamini bayonde revolution omahawanga bajuka ubulu mahakama gahe maadui warende siona warende bien sio ngabajobu la mahakama memu yahe ma juge na ma procureur wafanya naye ngabajo anticiper la plainte za kweli hata mimi sijosuhete rirenge ma spécialiste ma juge panafricain hamado anda wala walonda hubini wanwa logine walone procès atumba na ndori ma spécialiste ma professionnel waje wajua zingare mijomba hiyo pia bombaba zinga ya hiba ya rejeze abata sambi chikabo sambi ngufungulwa ba tout le monde va passer tout le monde ulona mungu jovira e hafatsena ngujo ekaha hundi hangole kaburi lahe lijomba Mwenyezi Mungu le kaburi lahe lidotwa silisi atandwa chido bulanda mtola Fatiha heni anniversaire ya hofa le kaburi lahe lidotwa mdu
ibaki symbolique. Vous savez, c'est ça la révolution. Stand-by ya mhawa kamili. Kabati likoli, kabati mshahara wa unikwa ndoha za serikali wa bure, kabati ilionga nungo haruma mitwana, na hazi za koli za ubadilisha nsi. Ya wonga rejoka urompe relation diplomatique na sinansi za saya. Ikaya ozensi hizo zibaki haruma urifufulia. Haruma urenga intere, minhum de Mfaransa, de Marabu. Sud. Gedo lazimuri rohe, haruma état de ligue islamique na ligue arabe. On n'est pas avec vous, démerdez-vous. Tchidjam libelilia, ndongo ikaya watedini yongari jua, on veut pas plus. Allez, c'est bon. Amansa, et moi je démerdez. Mzungu, Mfaransa. Ngejo lazimu yenzahe. Hawi aristehi. Ekangubakia horiste hindi. Ngelazimu minimum waandisiwa. Mimi nsuhamba John Balozi. Zonga rensi zoandwa jina. Okana yengu ambongelazimu waandwa dédommagé au esclavage, colonisation. Ça fait beaucoup de procédures. Shange lazima wabulwa anketi ya ma président wa hatu wa ulawa wa hafa ni Bob Denard. Et là, il faut qu'il y ait des dédommagements. Ransi. Nge lazimu komori ikae maore administrativement yonde aka ajali ya sambi. Wenda ya déclarer hizo à la Nations Unies. Bakanange lazimu maore wake administration bili hata jodo towe Mfaransa. Wake administration bili. Nge lazimu le jeshi la Mfaransa na otana warohe wenzao pia harme bahari Hindi. Warohe harme bahari hatu wenzao rifanye alliance ya sécurité, ya fédération des îles panafricanistes de l'océan Indien, ikaya onga jotsanganya le jeshi la hatu ne la Tanzanie ne la Bushini ne zensi za saya jirani matu rivirilie ye bahari hatu manama yotsitabiri yo barnamaji mshinzi ikaya o shababi wa maha 30 na mirandarungu mwambioni humuonenia hawatani. Iyo ne heli rijo ushinda ripwengawe nsi hatu iyo riredrese. Yani ngasina gizama. Ngarijoka ureje haruma ila gizama ya mongozi aliswalihi. Ngarijoka ureje haruma ila gizama. Unkade wa mando. Unkade wa bili. Unkade wa raru. Wahofaku zino usawa wa maisha wa mana nsi mkumuri. Yonde bara majimshinzi joshinde towansi ya hatu harumwe magali. Ngejo lazimu rirohe harumwe francefa. Ngamonao Mali, Burkina Faso, Olanga balokumane nda harawaniko mhono ya harautire le foto ndaye nao ya watoto wapewa. Mbabalukuma inge ushindi ufanyaye ye antieri ya hao zila wala wafanya harumwensi ya hao arsojoka sonsi pia ngaruhanza hao arsonsi pia arsojoka nga sindawe inge arsofanya da inge nde mbari tutu mba antieri ya hao watoto wala Ibrahima Traore na Assimi Goita na Chiani shaende hari tire foto Mbabalukuma washile Wanwe mwanzeke wanwe mwanadamu alafu ala D'abord Abdullah Maïga, c'est les dromadaires qui se moquent du boss du chameau. Et Zombouzamba. Mali, wawasangwa ona, ye wabuera fenria ya dhahabu ya hao. Abasain, Rizambao, ngwajou fanye dhahabu ya hao de A à Z. Burkina Faso wabuera fenria dhahabu ya hao. Mali banuruzamba wabanu Mali hasange na satellite ngwere wa satellite ni mrisi banuruzamba wabanu Burkina Faso ngubuo centrale nucléaire civile yejo alimenter toute l'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso 36 ans 35 ans
Ibrahim Traoré ola harotirele foto ndawe na wanorzamba wanu en 2 ans Ibrahim Assimi Goïta harenge Kidal yo irengwa minima terroriste pendant 12 ans. En 2 ans Assimi Goïta hanji ya Kidal. Wenga yabo pendant combien des années watushinda renge maora. Watushinda hate bahari ya Haturanzi. Sharu muso jodorenga majisho jawo wangu hifu. Wakomoringa lazima mjokana ngari tolao haruma e premier rang ya nouvel ordre mondial. Yani ngari tilao haruma maperda. Ye bêtise anzali yenda yaifanya Russi. Haruma ye some Afrique Russie Afrique. Ila bêtise ila Putin anachona washile ani banwa Komori le Comoriens na warensi en stand-by wadwa ji demerdeiho hata 5 ans hau 6 ans hau 10 ans atosi kwa jodo hunda mndu ya joka namba ankili ngesala dirdo namba shauri laha bala wala hede en tant que tête de l'Union harishe fo ino Afrique wala ngena hajana ni africain wa hunda faida ndao Mali, Burkina Faso, Niger, ni mhundu hindi neru isibwa Komori. Anianzala chunda mono handa harimenye hosoni mwemdu ajokashi ndi harisaidia. Izwa Komori mdaza. Kabatsi mruturehe muputini arasayu nubo mzee. Harumwe Afrika. Anzale nda harimenye. Jehelie nda harimenye hosoni mwe Ira. Hosoni mwe Katari. Yajita haruma problemu za tsumuhusu. Yonde hela hahe. Yani sa marionette. Ikaunguruma néo-colonialisme, henda dofanyisa un chantage, wa subissait aux époques les conséquences de siwanansi wa Komori. Manana, inutsitabiri, unukweli. Shawiri la usoma bareni. Risoma bareni, yokiri wangu wakozu, yokiri wangu wafu, ça fait partie. Yonde heli. Mnasike mhara, yonde heli, mna amini, ya ukana isho jihadi. Kamnungena. Ishe imani sha Kiislamu harumane jafula mula hahe, huwanilia watu ni ya wahaho isho jihadi. Kuchumenya, kuchufanya upeo, sha isho jihadi. Ekahurema diva. Ekahuliliwa, uwa. Bahunda buranzorua silishiwa. Nangwa jodo jarufanyile hivi haka banu nandrabo sha ekande heli inu rekanzali rekati anzali rekakiki rekati jindobi oando wao pia sicho baki amwe le même système néocolonialiste gelazimuo e Komori ireohe rirenge wakati reme standby ye mafundi wanazioni rirenge mwaha wakamili riziye kartusho ngaralime rijimili kishahulanzi ngejo kwenda lekoli au kakuna ujua huenda lekoli kanga wananzaya kuna ujua huenda hazini ufanyaze kanga wananzaya kuna ujua ufikire kanga wananzaya mbwanzaya uwade na uwade uhufa Bob Marley ukana a hungry man is a crazy man. Yani mrulana nzaya wa mrumjufumuo. Wa mrumjufumuo. A hungry man is a crazy man. Basi hizo ngelazimu Komori muelewe. Kanga ndokaja soma muhakamili wa Joren. Haweke mafundi kwa jaliwa muhakamili wa Joren. Garijula mbahindu. Anu wajoenda walime. Singare mazamba ya orilime. Mapesa hele dimayonga jo wa helise. Ekuwa nansi piyare mafundire maziwa rwana zioni wajuhamoha wakamili. Sirikali joka ukaya wende itsaha societe za foraji. Waja watsimbizi sima wa ameliore wandu. Wabela mbaruza la mashini. Wasahilisha wandu. Waangalia ze ardhi zilo na problemu waziranje. Wanansi waniku angadi na mbaya na pucharamba na marema zamba yao. Safari nuka apatiza bepare na mkawema na mnamarema zamba yao. Rirengemeli za kibozi. Rijera wanansi na mnamare bahari. Tajirwa hatunde ardhi ne bahari. Shatsimi saada.
hizo reformu muhimu za kweli. Ngejo lazimu le jeshi la Komori litoolwa ani libunguziwa swafi effectif ya halo ke jalazimu rikane arme de terre ngelazimu rikane arme de l'air rikane arme yo barini arme de terre kartsina besoin garijo renforce les policiers za kweli wafanyiliwa suluhu ya hemana nsine nejeshi suluhu ya za kweli yabwe suluhu hiyo yongejoka ufanyiwa shanga wajoka na mahakama. On va pas laisser passer ezahunda bapale enquête ngejobula ezahunda mutu na wao na feswali ifondu waelewa Komori waeleziwa hata waelewe za kweli ezahunda Hamada Gazo ifo Komori waelewe ezahunda fai wala mwana mshatu wa shivuvuni ezahunda Fahadi wanochungo ushele wanziani Homabinda banunga bote manyaji shaondungo wahara karijoja wakati zizonga wajoka justice za kweli ngawajoka justice za kweli. Hata mimi personnellement sijua banalitie la loi du talion, la peine de mort pour celui-même pour haute trahison. Hamanda inochungo ya accusé wangu sijua taparazitata sijua fanya tous les moyens bai abo bainge na joshindo akazo nongosko décider wana tsipia. Il faut qu'on mette la peine de mort. Non, il faut que ça soit sérieux. La loi du talion, là, il faut qu'on l'introduise. Comme ça, tout le monde sera discipliné. Kamano Kabatan. Sous une autre forme, dans le maatocratie. Yo, la Bernama Djinra Djina. Donc, Vamos kabatsi miracle, boanansi. Garso paren. Baje ezensi nijani wajari birili hata runde solution hensi si mashababi ngilazimurike au devant safari nukabati msaidie na msaidilwa na tijindori na opposition na waona mamadu non, c'est la jeunesse, c'est les jeunes patriotes intellectuels, il faut qu'ils soient au devant là. Et à soma médecine kahosoni, et à soma droit kahosoni, et à soma économie kahosoni zejani bupia shababi ngelazimu koso. Mengoni mwaze bana majiri jwa uzifanya harmaze reformu za hatu kawanau kama député bahi. Kawanau kama député bahi harme parlement ngawajoka na ma représentant. Hauma délégué, yani délégué wa mrohazi. Délégué wa ma mécanicien, délégué wa ma fundaunda, délégué wa ma plombier, délégué yuzomithali, délégué wa hespori, délégué wa mataximani, délégué wa hoa mabahazazo watiti wa hezentamati ne mabrueti, délégué wa mabahazazo wa huwa janao konteneri, yani kabanao ye parlement ngaijoja ya madelege kena ukaya parlement ya nukumena tijino angavi wajua chujoro wachunguru ngensi wachungo huza na uyangamiza hata kwa chuju waranzi et valeur ya député ils savent même pas ce que c'est. Tu vois un député hamane député wandrabo ya nommé warme bamba tu le demandes en fait c'est quoi ton rôle, il serait pas capable de te dire son rôle. Donc on gawajo kama délégué tsena shati ma député ba shama délégué raza wa mhono mrazi wa sana ma artiste ma artisan ma tabibu ma tous les domaines ziunda wensi ma intellectuel ma écrivain ma fundi wao pia ngelazimu wajiunde harme parlement iliwa decide sur ya hensi kabati fenti kabati matataliano manama yoti tabiri manama sopareni ngarijo huja waje wangu wajua lengensi wa izingari ilihunde shawiri ngasina mndu wajori sahilisha shemndu wa kartsumona kartsumelewa na enguri tinzoto amaya manama mwanajeshi wa Twania
bani hangu miwe shelea mwana matsuo uko hamba mbeshezi rasoma klasi nzima c'est un médecin santé militaire baheka ngamangalo komori tsangala mbeshezi sa maskini iba mbeshezi wekaji kajajujua ya kauhatumba diakite vanu kajajujua ukauhatumba diakite vanu chamaskini. Bon, je le dis parce que c'est qu'il sera jamais capable. Je sais quelqu'un de très très doux depuis notre enfance. Je le connais. Mais quand tu vois ces gens, tu te dis, ah, c'est dommage. Hata wakati midohamba, ha, zabarina tufanya ujeshi. Zabarina tufanya ujeshi, amina tati wahangu, uoranzi mtiti. Nulo mtiti chodo na bawewe hazi ajoka ujisa ujeshi. Aba nano sava. Bon, sava nja kanza ujeshi amtuka. Me wakati midohamba anu, menge mitska jeshi, hai, konyo. Jamais mafiti ya jojiri. Sijo faya, jafe swali ha wasaya. Awori sijo bala wasaya. Na wakezi jajo hisabu. Aba nufe swali hufueni. Aba nufe swali kanongo mdivilia. Ha no. Onro ope ocho di bahar ma Facebook ba. Ungo wanansi kwezi na amini ya ukana ekomori hubadilika gelazimori fanye revolution rimete en standby. Yawa almoma hao wabili abonda borujoka ujari andise urahushi ya hanzari pange ekomori aboze chantier zanzi ya zibula eze chantier za likoli zibula eze chantier za uhoma zambani wanrwende walime ze forage za zisima zitimbwa zemeli za henda za lowe ngizo omahawabili garjuka henda haruma umkabala wa udevelope nsi. Yani ngasi capable ya ukazae thamani ya helavani ya hatu. Ya thamani ya hekaramfu ya hatu. Thamani ya helangilangi ya hatu. Rishinderi vahize hata mhogo. Hata jimbi rahuze bonze. Sharti sambari wagiza. Uno unkade wabili. Unkade uwo. Ngarijoka urudiri babo renforce diplomasia za kweli. Ya ujana, ya turism. Wanansi wabasauhe. Ngejoja na mapesa yomengo mutajirwa hatu. Wanansi wahunde hazi wafanye. Yema artiza wareje harma wala na hazi waswana wa hao manangwa joka uhulu anema turisti yabongo joka ushinda usiku ushinde hunde ushashiralizi wizili hawana zindwa ili wararu au kana ushinde uliza maklia wa ili wa au klia mzima hulu na obje wa ili wararu. Komoringa sikiasi au kana shinderi jane haina usiku wa ushashi maturisti majana maili haina usiku ikarjipanga haina usiku kabata hata miracle. Yabo ema artisti vao wajoka ubasa uha haukana wajoka urengwa wende wa dorema harmaze cafe concert parce que ngabo maturisti ngovala ngwanzo mna loisiri wa ishemba muziki wajirafreshise. Donc les artistes ils vont jouer fanya muziki, wafanya teatri, wa expose ma tableau ya peinture, wa expose ze œuvres za hao. Abo tout le monde mange. Tout le monde mange. Tout fonctionne. Kabati miracle. Wanansi ngarjoshi la rwasulia. Hotep manama Mohamed Yusuf. Hotep Nabahan. Hotep Said Issa. Donc, abor sar wasuliabo, ngarjo wasuliabo. Awa nansi, ngam aminiyo ya ukana, anzaline shenkwidi shahahe. Hauma madune shenkwidi shahahe. Hau usfama dibana ne shenkwidi shahahe. Hau kiki ne shenkwidi shahahe. Hau asane zinkwidi zahao.
wao ndo walona fikira ya wende science elimu. Wao kwa wati yao. Wao kwa wati capable wa usubuti wa himilie mbeberua mbe macho mambe kanarati sinema. Kazi jaza umana na rimani. Wao ndo mrumilia oni. Wao kwa wati capable ya usuleve ranzo usikuwafanya o politiki hata ije hunde abahaine politiki hao kabate ngamzima ya subuti ya suleve deba ya he francefa si watorea hata ije hunde depuis tout le monde kabati wafanya politiki wambano hamba hata kabate ngamzima ya subuti ya suleve deba ya he francefa. Ça veut dire ils veulent faire la politique sous la forme du néocolonialisme. Na hiyo ndio adui waibili mapuzi mongozi akamvumbua. Wanajeshi ujorsahilisha ebana inu. Eka ujusema acho wanajeshi watwani. Si wanajeshi ala usoma sensiri. Seneka umono wanajeshi ngamhambio nunike sekre. Yaukana mwanajeshi ekaensi yonge anzoifanyilwa punch ya kijeshi. Huone mdu hala sensiri manama mwanajeshi mlembeleba uadui wa nyumeni wa hensi. Eke mwanajeshi wahasomea sensiri mlembele manama ngamrejea ikadararu. Eka ngabajirio punch. Harmensi yu. Itendelani mwanajeshi ya soma sensiri Faransa mlembele ba uadui wa nyumeni wa hensi. Wotsi mlujuru wasulisha waha. Nyanzumra soma Libi, nyanzumra soma Bushini, nyanzumra soma Suda, nyanzumra soma Shini. Hakaze bursizo zikaya, zingizo nga forme wa hiyo. Ce problème, o winji wa hema generaux, ema officier supérieur, wala usoma sensiri. Inda ilamba o colonialisme toujours, ewe ndo sufai jihadi, uanzali, uo Ramadhani, wo Fakri Mradabi wansipia. Hiyo ni kolonialism. Mwanajeshi amini ya ukanaika mjitolea na grupu za kweli ya kishababi determine bainge mdo fuma waili wararwe mazefahanyu wafe. Yonde heli na mangalie mjiko santre bomze batonto Putininge yao. Tonto Putininge yao harenge miadi ya usaidia haini manansi wa Afrika yanzu ya renge suverenite totali ya hai. Sumambiani ndabo, nsungulizani tabiri wala mitsimanzani wahe wala nsina relasyon ya hao shangam amini ya ukana. Eka upwengawe ya mando ngojushinda udevelope na singari jo ubuwa zerezo za hatu. Ngari jo uremo mlango heni bahanu boreno ili pwengayo. Kwa morio karchulinda ridoa giza grupo elektrogene nge lazimori rumie ye geotermia hatu le zaha le jua e bahari yone manamba ukana nge lazima nsi twa standby mahawa kamili standby ibloke ili wangu watwalie wa upanga maha wa uroha harumai maigali yao. Harumama hawa kamili wanajoshinda wa étudier projet ya géothermie ya joshinda alimenter siwa idzimu. Installation za matérieli eze kablajizi réeli harumama eze kablajizi le avec ake sur renouveler. Anena ça veut dire ma hao timu ya wandu sangu alimenter wao. Il y a pas de miracle. Shahizo nganzo ziunde wanadamu ikaya huko na ula hatara linsanu za udhalimu. Ekawaruma na rali 20 ngwajo henda nuruma wa hizi rali 20 za hao zila ekawareje riali warejeze riali hiyo wandu wajo ushinda waende sensi shemruru mana rali 20 hede harengeze rali 10 hatoposhoni hardi babo za rali 10 za baki zila za horuma ngujo ka upamfule za kindradingoni yanike wandu wa msitiri. Yo hatwari, karno par joshinda pwenga. No wandu wao, nge lazimu ozi la rali 10 wariboha, warirejeze. Ilifo zirejeziwa. Ilifo zirejeziwa ukaizo haki ya hemanansi.
iyo demba uoni mtiti wa hangu nemba pezo matsuntiti ya hangu nemba kilinchashi ya hangu analizi nifanyao niona okana yode heli joshila panga sino ngasi harma tabiri ngarishojo baki harma tabiri yabo richoka yabo arsho sufri hata bomze maliema na wapangayo wala waremme ane blanche wa ya ulekeza nti Burkina Faso waremme ane blanche Nigeri ngwa sawanji ya haruma ula mtihani haruma ila gizama mongozi ya doi vumbu iforifanye gizama rirenge uhuru wa timu wa hatu independence souveraineté totale fo gizama yo ifanyo zabari chijojua utsanganya mapesa hatuna bushini Ango jodo ambaye mapesa bushini yo kana valeri yango una valeri okana haini bandu okana ral kume bushini ral kume za shikomori bushini ngojo shinda hunde mbahindu ule ukure rali kume abe karitsanganya abo eshahula ngesijoka ebe isawa rali kume ujoka hula isanisha shahula bushini ngelazima ushihule isanisha shahula komori kabatsi miracle yabo hakange jo lazima karfani alliance na sina bushini ça veut dire shahula shijoka udoli mabushini na udoli nda komori jimiliki karjoka usahilishana kwa mapesa mazinu aba hainu état de l'Afrique de l'Ouest et Fédération Alliance ya Niger Mali Burkina Faso aba sainu wao watsanganya we mapesa hao ngajodo para Sahel bahi ya estimewa un Sahel est égal à 1000 francs CFA 1000 francs CFA, un Sahel est égal à 1,98 €. Ça veut dire un Sahel ngena valeur rahana euro. Alors, bana bakatsuani komono katsutire fotene. Olo kwa ona haja nawe. Wala kwa tsuwaza ha tamba bititi. Wala ye ministre wa Burkina Faso yakaurongoa harma Nations Unies harma Congrès yakaya juzi bano Nations Unies baya ona saukana coup d'etat hata Nations Unies ngejore mwa coup d'etat bomana la hamba kalma la mongozi la si wasaya marima milenje wakipana Afrika yani tsama maskini yani engereka wazima comme il a dit Tikenja Fakoli. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. L'Afrique unie, ça va faire mal. Même les États-Unis, ils auront peur. Tout le monde aura peur. Donc, l'Afrique unie, solidarité africaine. Iyo, les Nations Unies et ONU, yo isaire makudeta, yo ndio mzee la kawivumbuwa. Chodonda Raja Dwamba, ouais, Rasta Zenyile, ciao, je vais vous dire, mais les Rasta, c'est les premiers visionnaires du panafricanisme. Wan Van Zinizabawa. Zinuma Rasta izo asawa Zamba, il y a 50 ans. Bob Marley, Africa Unite, haezele jimbo. Haroha, hende haka ushangiri ya indépendance ya Zimbabwe. Haile Selassie, il a fait le tour du monde. Ya ushangiri ya zensizi rengeze independence zahao. À chaque bonne action, il y a un rasta. Wanduna rensi ze préjugés zinji una unradingoni mwinchi na unafiki mwinchi na unafiki akawa unafiki na ujihadaya. Wandu dungane hamastehi. Nratigotsa ha tudo jugezi o hawangale mabambo. Don't judge in books by looking the cover. Ne juge pas un livre en regardant sa pochette. Ngomana jeshi watania ujorsahilisha mambo na yenu. Sindizo. Manama mwanajeshi, manama mwanasi, watoto
wajao wajowenjeza haruma delinquence haruma drogue za haju mime generation hangu njaparona chimique si wono bona ka ureje komori chuzi abahe ngondo ata watoto wa maha 14 ngwa consommer chimique zo drogue duri kayao izo ngarjuwao assurer heze drogue izo na izo kazi jari honda komori bana komoro anduso janferme. C'est ça où moi je vous dis, c'est le néocolonialisme. Inuitiwa Anti, inuitiwa Guadeloupe, itiwa Martinique, itiwa La Réunion, ngiaka ujamaore ibe wahunu. Inu drogue ya tungwa ni mzungu. Inu hamande sida, inu mzungu ndiye itunga. Rongo zinji ilia abrutise ya ngamize wanansi wa wadu. Eux, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Bayo wanazijana wao, wajoka urumia eze aina na mjuma hizo, abongabo za nyumeni zijao. Wanazijana wao, wajori dubilia umalahoni hatu. Hautsahaila dozi hao. Wajoka tayari wariuwe rife. Wajoka tayari wawe ujoka yao. Yaweka nsina mzinga, nsina jeshi na sekretari birilia abonga miharma hatwara abonsomba dami binafsi shanda si wanansi haujinde fuatu ni lazima ndo waelewe kana ba delinquence ngendo nwenjeza wanajana wao wajoshinda wanduwa wa recycle hokaritso hansi au kana baleka mru yemlevi abo basi abo na rimturuku haweka mru avurubange abo bahinari mturuku haweka mru havuru shimiki abo bahinari mturuku haweka mru hafanya nai abo baha vanu shababi ngasina nsimbi ngasina malezimai ngasina kabati atamba kontroli kabati hazi kabati rien ersirenge mentalite yo ya urejete mashababi wanazijana waloma deprime waloma oprime wachona hata direction waloma desespere rudi babori wa rejete kamambioni au kana mengoni mwegiza marijoka uifanya yejoka ulazimu wabula centre de désintoxication za drogue ikayao surtout de chimiques ili wanazijana wa recyclewa ngawa esantrio ngawa joka orientation ani ya réinsertion professionnelle dans les formations wanazijana wa wanikwa bahati wende wasome hazi za mhono wa orientelo centre abili yonge joka ya centre de rééducation psychiatrique panafricaine yonga joka urengema aliene makawema oafarizi mabepare riwatea yonde joka ukanziro wakanondwa wazingarwani wade wa makusudi wakwatia amadu anazijana waongo period drogu ya hena colonialisme ya drogu ya ye pouvoir ya drogu ya corruption yongi yo dangereux hana chimiki mnajana mzima ya rumia wa mahakumena mene ola jangamiza ensia haya hahe amenye akili shahardi babwe mana wasilivala ndabokana wewe ngorume drogu yenku de ya corruption de ya pouvoir de ya ye autoritaire ngorumio yo halafuola bokongo nzobaki abo aweche wala bahekatsuwa heli ya jushinda wasuli abo haji mundu abakarme desespoir ila pote abala bahie centre psychiatrique d'orientation panafricain iyo ngejo bula ngarijo ringa mijindu minji ho minji ngejo paiho iformewa waeleziwa Namjua Ibrahim Traoré, ce qu'il fait là, moi il m'inspire, wallah billah. Moi je suis fier, je sais pas, il m'inspire ce jeune là, je l'aime bien, je l'adore.
Ani, non, mais lui, il est bon. Il est bon. Lui, en fait, lui, c'est un messie, Ibrahim Traoré. Lui, c'est un messie. Wanda wala al-Mahadi wakauvumbula, wakangwaju kauhuja. Ça, nous, les panafricains, on dit ça, lama acte. Bon. Basi Ibrahim Traoré, il va faire un gouffani. Ani, hani mru, ikaya wa himi mwanza mkritike, ya mde, surtout anwana ma journalisti wan. Babon, ya fulani kadha kaude, ubedi mshangama, hahula, hakaude, hari wewe kutsina nongo zaho, ngo incompetent, ubedi akaunde, namle waringe ubedi achi. Ubedi ndare ngo haja. Ube, abanu ngono kaka, okay, ubedi. Na mdenge ubedi mumvaze zengo za majeshi hizo. Mumnike mzinga mumfanye mna formation anansi mumbehe, harma zeling za defense wa wanaone terrorisme nda ile kabano sisi tufanya bêtise. Il l'a fait à plusieurs personnes là, Ibrahim Traoré. Baona rama wabe wa harma zeling de défense. Là ils ont compris, bah ouais d'accord, ça c'est un centre de formation psychiatrique, c'est un centre psychiatrique de formation patriotique. Tu vas faire face à la réalité. Gojoelewa. Bahangwa la wende hula, ndare memna 2 semaines hula daone le jeshi la sini la Ibrahim Traoré. Remme 2-3 semaines bomzo sekulazia si ulata kwa jaelewa. Horeje mjini ndamba nanga mtsao samaha tisalima mnditsikubali au kana kweli wananga mfanya haziza za kweli. Bahe centre yongari joibulo ko mori. Wala mabepare wala wazaudo kansar maze birwado rakarata na urenga mshahara ngojorenga anga adina mbaya ndalime na marumi mazamba ya mzee forle mbahindu ifom ko mori akane ya le mbahindu botasi bomsana bo masio yogizama wanansi garjore mambargo iforjitarishe hoy anuzombazo nonziro adezenzamana banule gari simambia nukale gari ngelazimo liziilwa lile kazi wa pia ranzi ngesa ilarijue heli rendao yahunga mwandu kaya atale gari kwa na upashia au kana walimenye ngwajoenda hemidu ngabo ala ikaya mabani hatu ikaya ngwa menyao abaha kwa chukiri uyele wanasingarira mbula nao eshele banunu dunia ngehe yao leo maudu mabani hatu wao ile gardo pashia wangardo watarme kofru wajonjarme kofru sa yona ila centre de psychiatrique ya initiation panafricaine ngwanjao harme kofru waelewe ce que ça veut dire la galère parce que wao wanwazwe udenda umea wanamieti watsuparo hanza wafanye hazi wanzo azwe waelewe ya ukana ngwanzo aganye vya haba paka wakansibiro aniko ordinateur na mshahara au ndabwajo wasu nangwa ile wakana wizara ila ketsina nongoza hao katsina mbarongo ya jo porte harmaensi shangu twenda kensa doni kwa mshahara ya dofaria wangu waunga wanika mabuchari na angadi wana marimiri wendo waelewe realite ya ukana wala baba tunajumba hatu waremme mapiesi ho hata ano risome karchukiri ranja ankili rijaba hangaru wauna mala badwa mjinga wala tsola tangu nzaho mazambani hulo ondo arilela wavurungala wahulana na videti na marama mazamba waundu arilela ondo achongara duhunda mbahindro hili lewende usome debwe inda ila yambao aliénation académique intellectuelle wangwa ndo wasome siwa ilmu kaketi compatible na realite ya hatu bahewa na siwao wajonja harme kofu akanga sinajomba hatu no abaye hatu wamenyele gari waonga wasisa wende hemidu wango ndao hemidu ikele gari lekele wala mabani hatu waritini ya mbuda homaduarani leo kana wadumiza shangwa jonja harme kofu wakana ukansi ziriza kire kasarlekeza wao hatu wakati sisi rilekeza ole gari ngarjomba kana kansi mbabanu bala ranzi kansi bale ukansi udangari
Hamra doamba unike la kile 12 yao, unike la kile moleti. Wanansi revolution yenu instabiri. Mimi ngamui amini mwanama, ngamu amini wakana ekanga sima zababi. Jana, harumu masiwa ya Komori. Rilo na fikre helinu, wallahi ngardushi nalifanya revolution. Shanga mjihundo wa miche, hausi jihundo ndami na swabahu, hausi jihundo ndami mwana mshwangu bishara, hausi jihundo manyanyasi. Wasaya ikaw hata kwa tsarma revolution wongwa warma, anzalina lawe, alanzo daula haki, mais sur quelle base? Sur quelle base? Sur le néocolonialisme, sur le franc CFA, sur que souveraineté territoriale yahatu karchuirenga. Sur quoi? Sur quelle base vous voulez daula haki? Sur quelle base manzawa zali alawe mhensi daula yundajina? Sur quelle base? Il n'y a pas de base. Il y a un archouin d'Arabaki, Harumaula Msankada, wane colonialisme, ye Komori ngelazmu, irema stand-by, ya maha wakamili, ane blanche stand-by, wanwa yu underands. Kabati likoli, ngabo hazizi nji, za sirikali zijo blokewa, wanwa wifua kema utili, wanwa undensi. Ane blanche, roana zioni, rema fundi yemnashioni ujosubuti hamba nguroho mahawo enda someronze bahina amini au kana horeje hahe ngarijo wa recense horeje kana uparo jorengo harmo fonction publique le acte de trahison na choba ko bonze chakana urengo harmo fonction publique. Bakomu, vanunga si haruma shilarilo nisha, de bahari ne ardhi, rijimiliki shahula, rishinderi wa gize ribehebonze, ekarfanya mahawa kamili, ye mafundi, wanazioni, ye mibure, wandu wasoma walo ya wachungo kanso mihanda yani, wandu walo ya wandu watsanganyi hapia. Ye majeshi, wala dungu nelela lensiyo ngondu adime, mzingaramba ya hini mungu ni kwa parseli ya waya. Na mlimi wala watu haruma meli za malozi na mrohi mrumshe pia tout le monde en activité. On va renforcer les artistes kabati mrujo tsubuti atowa jimbo yao haruma periodio la kichafu au jimbo la hawara na jimbo la non, tu parles la révolution. On va même donner des primes, encourager les artistes. Ya ukana artist na mchodo heza mwami wanansi juu haufanya hazi juu hauzudafiensi ya hao uwatwania yani ngelazima wanansi wa ambobine zemedia tous les jours waishie kabati chéri je t'aime chéri leo huntini ajao non tout ça on censure, on n'a pas besoin pour l'instant. On n'a pas besoin parce que moi je suis artiste, je respecte les autres. Chaque zina ubira haruma media ya daula jamais de la vie. Ema wakati wa honkade wa mando examen yo kabati betizi hate majimbo kaima artisti kwa tima motive sitorenga lila hewe mnashioni juha wende shioni de jua litsi wale nao itandan hewe mrahazi juha wende hazini de jua litsi wale nao itandan. On va encourager la jeunesse, motiver tout le monde. Mahawa kamili wa Komori ekari limirilo ngarjo tapare ngarjo wa hazelise ngarjo shinerji pange riwone efalki hatu heliranzoren kabunga sina shahula ngarilao ngardo babore bahizi abonjanji harumwe gash. Mimi personnellement en tant que Kemiti, personnellement, si tu abate gashio narizie, essayez rangalie parce que là on va sur la destruction de l'environnement, la planète, c'est du capitalisme toujours. Si tu abate narizie, qu'on soit le pays le plus exemplaire, harumé respect et environnement. Rivumie, géothermie, hatu rihunde mwenji. Rivumie bahari rihunde mwenji.
Ritualie ena mnajerjo shindari wagize magari anafriki endao ha elektriki. Mathalan. Ili hakanga sine électricité agogo. Ça c'est l'environnement. Tout ça, on est conscient wanama wanatsi. Ngasima conscient. Harmambia oni okana. Ezanongon mambia oni wanu pia. Izoti anzalisi dojo janizo. Izoti kikiti dojo janizo. Izoti umedi msaidie. Izoti Ibrahim ndobyo la ho mitsamihuli. Izoti. Ritsi dharaulane. Ritsi boneane. Nar amini. Riamini ukaze nongoriza mba wabanu. Kartuza mba haivi haka. Kartuza mba hamafiti. Ngariza mba uhomu waneni. Mimi ekomorio ini bakia horohoni njaparo ituruku. Zerevuza hangu. Nibeze haraka ntawensi ya shonga inu. Nijeza ngu hatu. Rijeri mundensi. Sijiundo atati tendeze mdu mshene mwana. Msujua uhuja tizinga manyiha. Shangar aminio. Aminio kana garjo badilisha. Garjo badilisha. Shadikanga siwenji hususan dasi mashababi. Banu mhadalo eza juzi za hema nyanyasi Afrika. Mandamanyo lazima afanyiwa juzi. Mandamanyo ikao lazima ike afanyiwa leo juma. Wanruheni wanruwa roho jumani. Harumaze juma za moroni. Wanruwa hundani haruma msiri mzima. Haubo pale du peuple. Haubo mahakama. Haubo. Mandamanyo ya maudu yao ya sayatu ashonga. Ukana yao wajuka waja. Wanruanzali wa vote BJ Tsonchashi. Wende wa dispatche, wanika wanru wa dekuraje. Donc, amsojo dopula mvuo helino atandi. Wanu ngamlinda uhindi tena mdai haki hanyo wanu mwadumisi. Ngamlinda uhindi bomanansi. Wanasi, darsi wao hama. Mwana jeshi watania ngoridhiki haku. Kuchuri saidia rapangayo. Kuchuri saidia hao kweli. Na minsi na uransi humambiani au kanale jeshi la Komori kiljaparo hifadhi manansi mkomori. Sina uransi humambiani. Rikaya abo. Riremu kudeta abo hata kajaparo shinda zingara mercenari mzima. Dikinyumehenda angari ya Bob Denari hakaufanya wakauwa Komori. Mohamed Bakaraja abor kandara renge mami sekina wao usiku waramba za voti za kolika oblige renge jeshi la kijeni lijeri bileze voti bala ulando wakati wa sambi mana ze voti za biraha haki dabo kama jeshi ya kijeni shanyi majeshi mlo yabo ngamchungo wa mi apruvari mdungu wandu bahari mniko na mapesa mniko na bahashishi bahi mdungu wanansi mwa pietino simwambia neokana umwisounu ngabajoka reglement de compte ngamjolo dubilo hamzima munglawa na hizo kartu zombea shangari mshahidiza au ngari mweshelizizi au ni henye jeheli anzali adongwamba hewe banu henye inu ihana mbumbutse na kabavuni yabo abongo hembumbwe kukweshelensi aho mbumbumbu. Basi saramba sinye rielewa kasinye ngasibano ngarchungu waniliensi ngarjoka ngyo ajalar ekukaradhi bombumbu baho waniliensi baho rajwa ubezara kara raro harme magaliam kabatsi votes jo saidensi yepengayo mratsi jihadaye kabatsi opposition jo utamdahasha yabo ensi yepengayo mratsi jihadaye manansi hususan shababi sopareni anwa bambaise hata ensiyo inji mdahasha waje makungumanywa he dunia waje ensiyo munde solution hayo tamjuo kanga wajo kandu majindo enza rohombi harmo majeshi yangu wajo fanya fig wajo utawa wahibe mizinga abakatonga joka ujarizidishiwa problem nyinraji na ya terrorism inde mana namba ukana mwanajeshi ngoridhiki haukana henu akatema nansi ajoka ujuha ya dailiansi rekale oreka maudu rekando maha ujao rekaba na mahakume ensike na uka amani harma ushashima hasita yowaza ikema kungumanyo ya hedunia ya jaya rengensi hatajoka handarikane amani ngarjo humo yabo ngarjo ulatsa wakati mwinji neka hutapilia abasainu
ufanya punchu ya za kweli ya kiwatania hujiralie nema panafrikanisti walo harm Afrika. Wallahi ngojo saidilo ngarjo pangayo wallahi karna utimizimezi miraru ngojo ngaba chogoja mashine armensi mashini za ulima, mashini za ufanya hazi, mashini ngojo onene maju tsambala vonsi chuya. No, si haki, si elembelea. Ngamriziki yo haku. Shaka na uransi bwana hii. Karna uransi. Ngarjo huiwana, ngarjo shahidi ziza, ngarjo ufanya. Karna uransi ukangar aminio. Zinu ni mwambia unizinu. Ranzo wakati nandise video ya hangwini. Na mumnikoni ahadi. Ya ukana haini wakati ya Komori. Ijoka ukaihundana na wanansi wazakweli nde Barnamaji juka. Nsujua leo, nsujua maudu, nsujua hizo zimbakiani ninyi wa Komori. Mdeside mrenge deste hanyu ame. Mrenge deste hanyu ame. Shatsi mwelezani ye faslu ya baki ya Mkomori iliripenga yotsirenge wakati mwinji wanu tsitara jamu. Efasli yongela zimuri nje harma revolution waona ondani enga mlindao wana mahamitsanu tsena hawana mahakume amini ukakabana uparo kavoti irevolutione Komori harma system neocolonialism inu amambo en connaissance de cause ngamambo hautsanzi wahe Barnamaji ya neocolonialism hautsanzi wahe mahaba ya panafricanism. Zimbakiani bwa Komori hususan dawe manama shababi watania. Hususan dawe manama mwanajeshi watania. Aleo amaudu ando shao ando mahauchao. Abana mahakume abana mahaishirini. Wallahi Komori hopangayo Barnamaji simnikaniyo ya ukana Barnamaji ndo Barnamaji mufidu. Ngarijo koza simambiani shangela zimori stahamili yohamba gzama yu aliswali hi hasa haeleza yohamba gzama ngijola zimu ane blanche kabana uka mafundi kabana uka wanazioni kabajoka hazizi ngiza serikali ondo kwa nauliwa iliwa tsangensi aningaonu ngelazimo benevola nyinji harmensi amjoka mengon mwandu ajo witsangi ngarjore ma embargo haukangarjoka urompe relation diplomatique hypocrite ka ongeziri bloqueo ritise relation nyirajina zijoka serie she embargo hiyo ekanga sinko nzima karna wisante ngarjo ibi yonge jobira hapamba iyo mali ware mayo no waibiri hapamba Burkina Faso ware mayo waibiri hapamba Nigeria ware mayo waifenti Tizinji ware ma embargo yo Cuba ware ma embargo jusqu'à aujourd'hui. Combien des années? C'est parmi les meilleurs pays, c'est parmi les intikao zizalisha intellectualisme arme dunia kamili. Et ma médecin wa Cuba on m'a respecté. Et ma mécanicien, tous les Cubains, ils sont respectés dans tous les domaines, même la musique. Ils sont respectés parce que waji forge wajiforme wa amini wafanya mbahindu kwamba développement endogène. Se contenter être content n'embabi mrialunio. Abo d'abord joshira pension ga chasino chokabandwa bebatani abo hata wandwa kiabo opposition ndabo yo hata wandwa kiabo parti au pouvoir ndabo yo hata ukozo manansi una mare bahari enda fuiho shababi wamdu mshe shababi ulona hamili anjenda zai omenyo hankili shababi yo umeyo shababi yo uhibo shababi ufanyo tabia mbinu yanshi wo shababi tundu hazo asulia wamba mru ya Zulu mwanama fikirama tsirenge wakati mwinji sibabuha mambiane okana nekema za babiri elewa dingo si wandwake anaksio
narke en action rirensi, narke en action ridaize haki za hatu, narke en action, narke ma détermine, narke au devant dans tous les domaines. Ndongo nitsi nibakie wa miche. Po mkazo banu ni mwambie ni ukana do watu ani aundo hufa shangar chufu zuneze bwana zini hotepa